Kanyodrep Youth Council Rimulyang Circle Kaladawa ne katanat Meghalaya Energy Corporation Limited bakan pinpoy boarding no hapok kasnong Maudiang Snam kebadan hakaput ke West Khasi Hills pada Assam. Kini kaseng kala airu kacingkula de katanat MEECL baladami kanu kacing pentut nagi bor ke Sarkar Assam ke HYC Rimulyang kan semi bende kebadan kam. Ke HYC Rimulyang hapok kajing lamu Presiden samla Dister Borlin Wanyang kala IT de kador khas hau Executive Engineer ke MEECL ne kasngi balang ke bakadau ya kacing dan kam man pinyo boarding no ya kani kasnong kaput ke district ke bahap hapok kathan langpi. Laban kedua hangni baka MEECL kelas sedang pentraya ki kam ban pinpoi boarding ha kani kasnong nadu kisnem balalej hindu ki bor ke Sarkar Assam kilawan ban pintut bat khang ya kakam. Usamla Dister Borlin ha kebekran bat kelat potai kubor ula pentip baka kam pinpoi boarding syamau yang snam kala sakut de ki postnem nadu baki pulit ke Assam kilawan khang ya ka MEECL bakan pentraya ka kam. Uya thu baka tanat kala pinpoi ya kitiar kitar ha kasnong hindu ya kini kitiar ru la syui lingkrang hamadan madia. Kubur bergila kularu ba insimkia ya gini kimat kubangi seng ni lebu bergila pesngau agane kajing lek ya kendu gajongi mata kasni amat ka baningkong ba kajing kwa gajongi kalong ba man pintri kam no da kilometer system kenang ba kinong sunong kinwan ra ya kajing mentoi bat kin yo ban penon kam hok ba kin siu hok ya ka ei ka ba kinong sunong penon kam ya kalai Nol kembang UI baru si kata kalong ba idon kisnong ki badu lai kam tang polior idu lai dak ibnai ki benai hendrai ka bil lai pada ka poi ki bil ka lai spa sa spa ka kani ka penlong ba nakaling jungi keren ka basai ba kalong kum ka jing lutino ya ka hok jung kini ki bom pendon kam lai hendrai ka bil lai pada ka poi lada siur sa lada siur ka kalong kum ba kikim pendon kam hendrai ki habendi siur ka ai ka balakuna dan nakaling jungi ka sangi dawajur na engineer ba lagu no kumno pendon kam no daki meter system kumbangi layu I labun tili kilong ying hapo gadong kathangi jongi ki bayo ka free connection lada kiwan ban pendai ya ka tega light ka ba free connection lada kim thi ka metar kim sa hiro ban wan ban connect ka tega light tengi UI ba kata ka jing thit metar lada kim tere kam kalong be an dan hendrai na kaliang jong executive engineer habang ila keren bele tai sani ya tai akhir bhai ka ne kamat kalong ba mai ila kular ba lagu no kumno kinong sunong lada kila ban thit metar mar la keren ka basai bana office kila ban namdon metar de kila ban thit na euro kini metar ban pendai bi baru kilong ying ba detang ta ba kila ban le no da reading metar